Alimwambianga aje. Igoti neria Naikuru mwigi ogwikinyetie kanini na kanene gitumi kinene ari guthikireria itua ria mucirithania Yvonne Khatambi shiraini uria Mundurume umwe wa ukuru wa miaka 76 Kipng'eno Arap Bor athitangitwo na kugeria kuhahama gacukuru gake giko kiria kurerikana kiahanekire itura-ini ria Solai mwena wa Subukia tariki 24 mweri wa kenda mwaka muhituku. Akirekereria itua riake, Khatambi neugire ati mwena wa thitango ni uheanire oira muiganu wa gukuruhania Bor na giko giki. I therefore sentence the accused person to serve imprisonment for a term of 10 years. Oho, Khatambi neugire ati oira wa kuhahamwo kwa mwana uyu ni wakindirirwo ni marua ma thibitari kuria mwana uyu ararigitagwo tondu ciega ciake cia thiri ciari na uibo. Mucirithania Khatambi niongereire kuga ati ona gutwika Bor ni ikitie miaka tigitumi kiganu gia kwaga kuherithio, akiuga gicigo kiria aikirio ngono ni gikoretwo na ongerereku wa ciiko ici. The age is not an excuse to commit the kind of offense alleged. It is therefore important for the court to protect the children. Igoti nirerirwo ati mwana uyu atigitwo moko-ini ma Muthuri uyu. Girifotera Kameme TV, Rachel riakwa ni Wajogu wa Wachira.